puja ke Tuhan yang pujian alam langit ngan dunia. Selawat salam ke Muhammadan pangulai alam Rasul mulia. Betul. Udep dalam dunia wahai orang kan memacam ragam je tak utuha. Belum tak kalong subur tan alam yang penting hairankan giat bekerja. Betul. Selama lockdown lagi nyo macam kamu hairankan tetap berkarya. Honyang kamu ja hai bapak lentuan tetap mekarang padung kerak haba. Ni bauronyo kamu acut bang nyo mejak bak rakan bak kecik ramuli muda bak lampuh di tinau mu bago macam kagebi hai rakan ke kamu duna. Memang tak bere wahai rakan. Nyo perkebunan luar biasa. Nyo. Ulam nyo katro bulan Ramadan. Wahai rakan kita nyo usaha. Nyo. Beta di rumah wahai taulan nyo bidang pertanian begalak segera. Ya. Detat tanah nebi le Tuhan jeta pula tanaman membaga rupa. Nyo lagi nyo wahai rakan nekalan bohan hai taulan lebihi dari atas Sumatera Utara. Pupatai tajak blok ke di Medan nyepat harakan dum keba-keba. Nyantat penting wahai taulan. Alhamdulillah harakan rezeki kana. Memang kamu doi lagi nerawi hai Papua di bit hai lagi na. Betul. Pada hai munyo masalah kebun dan buah-buahan tinawai aki. Yo. Di Nanggro Serambi luar biasa. Betul. Yang lagi boh langsat di Indrapuri. Ya. Kuma hai aki lekang lagoina. Betul. Menancit boh anu di Nanggro Serambi. Nyon kalon hibu bebe raya. Betul. Cuma lagi tanya kadang-kadang hai aki. Tapu ke ada draw habi, tapu maju ada luar. Betul. Yang penting bagi petani silakan hai akhi produksi dapuna. Betul. Dapula bakung, dapula ubi, dapula capli, pula kutila, Yo. pula ba anu talimo hai akhi. Betul. Nekalon hai bang Ali, bebe daya. Menyabah panah dengan bah tukun urakan lon ubi beraya. Menanti bago je lemo tumun kalan harakan lon lepana. Menyepat nama no wahe putih tabun yan cukup tadarum wahe cedara. Yan kebut getanyo tajak kebun. Insya Allah barabon rezeki gepena. Nyan kalan lam di kecil ramuli kaya jo lambo anu kubiknya gelimo cika kon taboh raga. Betul. Nyan di ningku mama pika gepude nyamunya boh anu iya cukup lancar. Nyan yang tapun le meba oronyo kagu pegah le gure kamu hayu lupana menyapa jo boh anu hayu lupatat nyo punya kit hai sahabat di pupau luar nyo lagi di ulun lain tan lom macam nyo pi tengah kurun sehat badan wahai cedara pai tatan ni ba uronyo kalun pajo boh anu mungkin kajun hai rakan mengat penyakit di pau luar. Yang penting hai Tengku Muhammad getanyo bersehat apa jo buah-buahan wahai saudara daripada tajak bak toko tajak belok ubat yang na mekarat na belanja. Betul. Yang lagi titip muda sahabat nyo cukup penting tak buahan lagi nyo rupa. Bukan le sayang lon kalan pade katimo sare dalam lang raya. Niba uronyo rakan bohate no ke akhe kamu jak kunjung saudara kamu jak ke no alam kebun haito binengre lon jak kalan hase luar biasa memacam bago takalan bohate Allah yang kade yang kat kuasa nyo bungong putih gagah bukale nyom rasa bohate luar biasa jut kubat malaria wahai bohate ne pajo sabe hai Tengku Muhammad Pidia Jaya. Ya, mungkin eno dile kamu eno jino akan dakwah. Betul. Kamu lagi din, terima kasih. Sabai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.